Birasa naho kuva muntu yaza ku isi ubuzima bwe bwose yaranzwe n'intambara. Iyi si nta gihe na kimwe yigeze igira ikiruhuko. Nta gihe yabayeho hatari intambara hirya no hino. N'uyu munsi niko bimeze. Mu barwanyi bavuzwe cyane ku mugabane wa Afurika mu birebana n'intambara harimo Charles Taylor, umurwanyi wayoboye inyeshyamba mu ntambara ya mbere y'abaturage ya Liberia, agaruka nanone ari perezida wa Liberia, ayobora ingabo ze mu ntambara ya kabiri y'abaturage ya Liberia, ahanganye n'inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bwe ndetse aza no kurenga imipaka y'igihugu cye. Hafashe inyeshyamba z'uwitwa Fode Sanko muri Sierra Leone mu ntambara yayogoje iki gihugu, ndetse biza no kumuviramo gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe kugeza afashwe akatirwa imyaka 50 y'igifungo. Charles Taylor yaranzwe n'intambara hafi ubuzima bwe bwose. Uyu ni muntu ki? Ni umugabo wayogoje uburengerazuba bwa Afurika mu ntambara n'inyeshyamba ze zari zifite ubukana bukomeye cyane. Reka tumuvugeho. Charles Taylor yabaye perezida wa 22 wa Liberia kuva mu 1997 kugera mu 2003. Iyi ntebe yayigezeho nyuma yo guca mu ntambara zikomeye. Yahanganye bikomeye na Perezida Samuel Doe twigeze kuvugaho mu biganiro byacu. Ni wa mu perezida wishwe n'inyeshyamba akicwa urupfu rubi ku buryo bivugwa ko ari we muntu wishwe nabi kurusha abandi mu bategetse ibihugu bitandukanye ku isi. Charles Taylor yavukiye muri Liberia mu kwezi kwa mbere mu 1948. Avuka mu muryango ukomeye w'umucamanza wari ukomeye muri Liberia, wakomokaga mu miryango y'abirabura yavanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakazanwa gutura muri Liberia. Iyi mpamvu yo kuba Liberia yarashinzwe n'abirabura bakomoka ku bacakara bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakahasanga abandi baturage akavukire, ni imwe mu zatumye Liberia itagira amahoro mu buzima bwayo bwose. Abakomoka kuri aba birabura bavanywe muri Amerika nibo bagumanye ubutegetsi kuva Liberia yabona ubwigenge mu 1847. Bituma Charles Taylor avukira ahantu yari afite amahirwe akomeye yo kuzagera ku butegetsi. Ariko ibi byose byaje guhinduka ubwo umusore muto cyane ukomoka ku birabura b'abasangwa butaka b'abanyafrika Samuel Doe yabyivangagamo agahirika ubutegetsi, akaba ari gutegeka Liberia. Muri iyi coup d'etat mu buryo butunguranye, Charles Taylor yarashyigikiye Samuel Doe ku buryo byanatunguye benshi cyane. Uburyo umusore muto ukomoka ku birabura bavuye muri Amerika ashyigikira umusirikari ukomoka ku baturage gakondo baho ngaho muri Liberia. Ubundi mbere gato y'iyi coup d'etat mu 1980, Charles Taylor kubera ubushobozi bw'umuryango we hari yashize imyaka 3 arangije amashuri ya kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane byagaragazaga ishusho nyayo ya Charles Taylor naho avuka. Gusa ha muri Amerika, Bwana Taylor yagiye mu matsinda ya politike ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa William Tolbert wategekaga Liberia icyo gihe. Ibi bigomba kuba ari nabyo byatumye ashyigikira Sergeant Samuel Doe muri coup d'etat ku itariki ya 12 y'ukwa kane mu 1980, ubwo Samuel Doe yahirikaga ubutegetsi bwa William Tolbert Jr. Ndetse nyuma y'iyi coup d'etat uyu Charles Taylor yahise ahabwa umwanya wo kuyobora ikigo cya leta cyari gifite inshingano zitandukanye zirimo no kugura ibikoresho nkenerwa bya leta, General Service Agency. Gusa mu kwezi kwa gatanu mu 1983, Charles Taylor yirukanwe muri izi nshingano ashinjwa kunyereza umutungo wa leta wa miliyoni 1 y'amadolari. Yashinjwe kuyayobereza kuri za konti zo mu mahanga. Amaze kwirukanwa kuri uyu mwanya muri leta, yatangiye gukorwaho iperereza. Nawe abibonye ahita ahunga igihugu, yerekeza mu gihugu yumvaga ko afitanye isano nacyo, aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yiberayo atangira kurya amafaranga yicecekeye. Ibi byamuteranyije bikomeye na Samuel Doe, nyamara yari yaramushyigikiye mu guhiruka ubutegetsi. Ndetse ya mpamvu yabatandukanyaga ishingiye ku moko yahise izamuka. Umunyaliberia uvuga ku banyaliberia kavukire n'undi munyaliberia uvuga ku birabura bavanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mpamvu yahise ikura, none habari hinduka urwango. Gusa nubwo Charles Taylor yahunze igihugu, ntabwo byamubereye byiza kubera ko ubutegetsi bwa Samuel Doe bwari bufitanye umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umubano wari ushingiye ku kuba Liberia yari ku ruhande rw'abanyamerika mu ntambara y'ubutita.
Samuel Doe akigera ku butegetsi iki nicyo yahise akora, kwishyira ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye Bwana Taylor atabwa muri yombi, aranafungwa, atangira no kuburanishwa mu rubanza rwagaragajwe ko rwajemo politike cyane kuruta uko rwaciwe hagamijwe ubutabera. Byarangiye Taylor afungiwe muri gereza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nabwo ntabwo yayigumyemo, kuko mu kwezi kwa 9 mu 1985 yaratorotse, atoroka gereza muri Amerika. We yabyitangiyemo ubuhamya mu rubanza rwe mu mwaka wa 2009. Charles Taylor yavuze ko gutoroka gereza ya Plymouth County Correctional Facility yo muri Boston ngo yifashijwemo n'abatasi ba CIA. Kuva ubwo nawe yahise aburirwa irengero, yerekeza muri Libya kwa Colonel Muammar Gaddafi. Nawe yaramutegereje, amwakira n'ikaze. Kuva mu 1985 Charles Taylor yabaye muri Libya kwa Gaddafi, ajya mu mitwe y'abarwanyi yatozwaga na Gaddafi ubwe. Iyi mitwe Colonel Gaddafi yayivanagamo abacanshuro yoherezaga mu ntambara zitandukanye yabagashyigikiye. Iyi mitwe rero Gaddafi yatozaga niho Charles Taylor yahungiye, nawe haremera igisirikare cye ashaka kuzasubira muri Liberia kwihimura ku nshuti ye ya kera cyane Samuel Doe. Amaze igihe muri Libya, amaze no kubona inkunga ihagije ya Colonel Muammar Gaddafi, Bwana Taylor yazinze ibikapu bye yerekeza muri Cote d'Ivoire. Agezeyo ahita ashingira umutwe w'inyeshyamba yahurijemo abarwanyi benshi, awita National Patriotic Front of Liberia NPFL. Maze awuyoboye we n'abarwanyi be batangiza ibitero kuri leta ya Samuel Doe n'igisirikare cyayo. Ni ku itariki ya 24 y'ukwa 12 mu 1989. Nuko kuva kuri Noheli yo mu 1989 intambara ya mbere y'abaturage ya Liberia iratangira. Inyeshyamba za NPFL za Charles Taylor ku bufasha bwa Colonel Gaddafi n'ibindi bihugu bitandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo zahagurukanye umuvuduko ukomeye cyane, zishyigikirwa n'amoko atandukanye y'abanyaliberia yari yarakandamijwe n'ubutegetsi bwa Samuel Doe. Zishushubikanye ingabo za leta zirumirwa, ku buryo nyuma y'amezi make intambara itangijwe mu mwaka wa 1990 inyeshyamba zarimo zigenzura ibice binini bya Liberia. Gusa muri uyu mwaka wa 1990 nubwo ibice binini byari mu maboko y'inyeshyamba za Charles Taylor, ntabwo izo nyeshyamba zose zari munsi y'ubuyobozi n'amabwiriza ya Taylor. Ahubwo intambara muri Liberia ubwo yari imaze gutangira, umutwe wa NPFL wari warashinzwe na Taylor wacitsemo ibice, maze uvamo indi mitwe y'abarwanyi. Muri iyi mitwe harimo wamenyekanye cyane wiswe INPFL ya Prince Johnson, waje no kwigarurira bimwe mu bice by'umurwa mukuru Monrovia. Maze ku itariki ya 9 n'iya 10 mu kwezi kwa 9 mu 1990 abarwanyi b'uyu mutwe bakora igikorwa gikomeye cyane cyo gufata umuperezida wa Liberia muri ibyo bihe, Samuel Doe. Bamwica urupfu rukomeye cyane rw'iyicarubozo n'ibikorwa mbabaza mubiri n'itoteza rikomeye cyane. Ibyateye benshi ihungabana, iyi nkuru twayivuzeho. Uretse Prince Johnson kandi hari n'andi mashami menshi cyane yiyomoye ku nyeshyamba za Charles Taylor, ndetse hari n'andi matsinda menshi yakomeje kurwanya leta ya Doe. Maze Liberia ihinduka kaduruvayo n'isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Samuel Doe, nta mutwe n'umwe w'abarwanyi wari witeguye guhita ufata ubutegetsi. Ibi byatumye Liberia iterwa hejuru n'abarwanyi, maze inyeshyamba zirahangana hagati yazo, zose zirwanira kugenzura Liberia. Abaturage muri Liberia barahababariye bikomeye cyane kubera ko inyeshyamba zabigirijeho nkana bikomeye mu bikorwa byo kubatoteza no kubica, byiyongeraho gufata abagore ku ngufu no kujyana abana bato mu gisirikare. Muri iyi ntambara inyeshyamba za Charles Taylor nazo zicoye muri ibi bikorwa, ari nako zikomeza guhangana n'indi mitwe y'inyeshyamba. Ubundi ubutegetsi bwa Samuel Doe bwahise buhirima akimara kwicwa, noneho igihugu kirwanirwa n'inyeshyamba. Mu bice Charles Taylor yari amaze kwigarurira yahise yiyimika nka perezida. Gusa ingabo z'umuryango uhuza ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika ECOMOG zari zaroherejwe muri Liberia kubungabunga amahoro no kurinda abaturage bakomoka mu bihugu binyamuryango by'izo ngabo. Izo ngabo zakomeje kurinda umurwa mukuru Monrovia,
ndetse zitangira gushaka uko zafasha mu gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Uretse umurwa mukuru Monrovia ariko ibindi bice binini byari mu maboko ya Charles Taylor n'inyeshyamba ze. Ndetse no mu masezerano yo guhagarika imirwano yabereye i Bamako muri Mali mu kwezi kwa 11 mu 1990, NPFL ya Charles Taylor yarekewe ibice binini yagenzuraga havuyemo umurwa mukuru Monrovia, naho ANPFL ya Prince Johnson wahoze wungirije Charles Taylor yo yagumanye ibice bito cyane by'umurwa mukuru Monrovia. Igice kinini cy'umurwa mukuru wa Liberia cyo cyasigaye mu maboko y'ingabo za Ecomoge ndetse n'ingabo za guverinoma y'inzibacyuho yagiyeho mu kwezi kwa 4 mu 1991 iyobowe na Dr. Amos Swire. Nyuma yo gupfa kwa Samuel Doe, abarwanyi n'abahoze mu gisirikare cye bakomokaga mu bwoko bwe bw'Abakran nabo bahise bashinga umutwe bise The United Liberation Movement for Democracy in Liberia, ULIMO. Bahita bajya kwihuriza muri Sierra Leone, maze baturutse muri icyo gihugu batangiza ibitero ku mutwe wa NPFL ya Charles Taylor bafataga nka nyirabayazana w'ihirima ry'ubutegetsi bwabo bwari buyobowe na Samuel Doe. Ubwo rero nibwo bwa mbere abarwanyi ba Charles Taylor bahise bambuka imipaka bagaba ibitero muri Sierra Leone, aho naho haturutse ibikorwa bya Charles Taylor byo gufasha imitwe y'inyeshyamba yayogoje Sierra Leone mu ntambara ikomeye ifashwa n'uyu Charles Taylor. Harimo uwiswe Revolutionary United Front RUF wayoborwaga na Fode Sanko. Muri Liberia imbere abarwanyi ba Charles Taylor bakomeje kurwana n'abarwanyi ba ULIMO, ndetse iyi mitwe yombi nayo yakomeje guhangana n'ingabo za leta ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba itandukanye. Neza iby'amahoro muri Liberia byarananiranye, ubwo ni nako habaye inama nyinshi zigamije gukemura ikibazo cy'intambara. Byarangiye n'ubundi ku itariki ya 26 y'ukwa 7 mu 1993 imitwe minini yari ikiri mu ntambara muri Liberia irimo NPFL ya Charles Taylor, ULIMO y'abantu ba Samuel Doe ndetse n'ingabo za leta basinyanye amasezerano yo guhagarika imirwano. Amasezerano yabaye mu murwa mukuru w'igihugu cya Benin, Cotonou. Aya masezerano ya Cotonou yagombaga gushyirwa mu bikorwa kuva mu kwa 8 mu 1993. Ariko ibi nabyo ntacyo byatanze kubera ko intambara muri Liberia yarakomeje, kandi ku ruhande runini muri iyi ntambara ibice byari mu maboko ya Charles Taylor byari bikungahaye ku mitungo kamere irimo amabuye y'agaciro, maze Taylor nawe yigurisha ku kigero kiri hejuru cyane. Arakungahara rwose ku buryo bukomeye. Abanyamahanga by'umwihariko Abanyamerika baramuyobotse, bamugurira amabuye y'agaciro nawe amadolari ayaguramo intwaro arushaho kuzengereza Liberia mu ntambara zikomeye. Intambara ya Liberia yarakomeje, maze mu kwa 5 mu 1994 ifata indi ntera. Nanone imitwe y'inyeshyamba ya NPFL ya Charles Taylor ishaka gufata umurwa mukuru Monrovia. Imirwano yarakomeje kugeza mu kwezi kwa 4 mu 1996 ubwo abarwanyi ba Charles Taylor noneho bagabaga ibitero bikaza ku murwa mukuru Monrovia bagerageza kuwigarurira bya nyabyo, ndetse banagize ibice byaho bafata kugeza mu kwezi kwa 8 mu 1996 ubwo habagaho gusinya amasezerano yo guhagarika intambara burundu muri Liberia. Icyo gihe abahuriye muri iyo ntambara biyemeje gutegura amatora. Gusa mu nyandiko nyinshi abanditsi batandukanye bagaragaje ko n'ubundi abarwanyi ba NPFL ya Charles Taylor aribo batsinze intambara kubera ko nibo bagenzuraga ibice binini bya Liberia, kandi ibyo byose byategekwaga na Charles Taylor mu buryo abyumvamo. Kubera ko nk'ubwo igihe yinjiraga muri Monrovia uwo ari we wese batumvikanaga yaramuhize, kuva ku barwanyi bari baragumutse bava mu bwoko bwa Samuel Doe kugeza kuri Prince Johnson ubwe wari waritandukanyije nawe agashinga undi mutwe. Uyu Prince Johnson yahise ahunga mu gihe Taylor yararimo yinjira mu murwa mukuru Monrovia. Yamufata byari guhinduka indi nkuru. Ibyuko Taylor ari wari ufite ijambo rikomeye muri Liberia byagaragajwe nuko mu matora ya Perezida wa Repubulika yabaye mu kwa 7 mu 1997 yayatsinze rwose ku kigero kiri hejuru. Yagize amajwi 75% atangira gutegeka Liberia kuva ku itariki ya 2 y'ukwa 8 mu 1997. Nkuko byagarutsweho n'indorerezi zaje muri aya matora, Bwana Taylor yifashishije abarwanyi be n'intambara yari afite nyuma yo gutsinda
akora ibishoboka byose amenyesha abaturage bose ko nibatamutora hazongera kubaho intambara. Ngo abanyaliberia rero bamutoye bagura inzira kugira ngo batongera gusubira mu ntambara bari bamazemo imyaka 8. Bwana Taylor yageze ku butegetsi atangira gutegeka Liberia uko abyifuza. Ikizamini cya mbere cyari kimutegereje nk'umukuru w'igihugu cyahise kimutsinda kubera ko yananiwe guhuza abanyaliberia bari bamaze imyaka myinshi mu ntambara. Amaze kuba perezida, icya mbere yakoze ni uguhita yirukana abantu bose bakomokaga mu bwoko bwa Samuel Doe mu gisirikare, ahubwo yishyiramo abantu be bonyine n'abakomokaga mu moko yamushyigikiye mu ntambara. Ndetse Charles Taylor yararengereye cyane atangira no kwica bamwe mu banyapolitike batavugaga rumwe nawe bakomokaga mu bwoko bw'abakrahane, nabo batari bakamubabariye kuko yaratangije intambara ku muntu wabo wabahaye ijambo, Perezida Samuel Doe. Uyu yari yarishwe mu 1990. Ibi rero byateye imvururu nyinshi ku murwa mukuru Monrovia, maze abaturage b'abasivili b'abakrahane batangira kwicwa n'igisirikare cya Charles Taylor. Ibi byatumye benshi muri bo bahunga. Ibi mu buryo bwihuse cyane byahise bisubiza Liberia mu ntambara nayo yatwaye ubuzima bw'abantu benshi. Kuko kuva mu 1999 aba baturage b'abakrahane babonaga ko bari babangamiwe n'ubutegetsi bwa Charles Taylor, bahita bihuriza mu mutwe w'abarwanyi wiswe Movement for Democracy in Liberia model, maze bamutangizaho intambara yeruye cyane baciye mu majyepfo y'igihugu. Bashakaga guhirika ubutegetsi bwe, maze nawe arahirira kuburinda ku kiguzi cyose byamusaba. Undi mutwe w'abarwanyi wiyise Liberians United for Reconciliation and Democracy LURD nawo wahise umutangizaho intambara uturutse mu majyaruguru. Aha rero Charles Taylor yarasigaye hagati nk'ururimi. Icyo yari gukora cyonyine ni ukurwana intambara, nta yandi mahitamo yarasigaranye, kandi ku mpande zombi, mu majyaruguru no mu majyepfo. Iyi ntambara niyo yiswe intambara y'abaturage ya kabiri ya Liberia. Muri icyo gihe igihugu cyari mu ntambara, kandi perezida yari akeneye intwaro n'amafaranga byo kurwana iyo ntambara nyine n'inyeshyamba. Aha rero niho yongeye kwerekeza amaso mu gihugu cy'abaturanyi Sierra Leone, ahari intambara naho. Yongeye gukorana bya hafi n'umutwe w'abarwanyi bo muri icyo gihugu witwaga RUF wayoborwaga na Foday Sanko. Impamvu yo gukorana n'iyi mitwe yaturutse ku kuba mu ntambara yari afite muri Liberia umuryango w'abibumbye waramushyiriyeho ibihano bimubuza kugura intwaro. Inzira zo kubona intwaro rero nta zindi, kwari ukujya ku isoko ritemewe, black market. Yarakeneye n'amafaranga. Muri ibyo bihe Charles Taylor yahinduye Sierra Leone ikirombe cy'amafaranga, kuko yagurishaga za diama zihavanwa akabona amafaranga yo gukoresha mu ntambara ze. Ndetse Sierra Leone yari yarahindutse inzira yo gucishamo intwaro Bwana Taylor yaguraga mu mahanga. Ibi byatumye ubufasha bwose izi nyeshyamba za RUF ya Foday Sanko zabaga zikeneye yarabuzihaga. Muri manda y'imyaka 6 y'ubutegetsi bwe nka perezida wa Liberia, 4 muri yo yayimaze mu ntambara n'inyeshyamba. Kuva mu 1999 kugera mu 2003 byari intambara. Gusa byageze mu 2003 amaze gushegeshwa bikomeye n'inyeshyamba zimumereye nabi cyane. Yasaga n'uwataye umutwe. Uretse kuba ingabo ze zari zimerewe nabi ku rugamba, imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza barimo bamurundaho ibyaha byinshi birimo n'ibyaha by'intambara, haba mu ntambara ndetse no muri diplomasi yari arimo akora. Uwabikurikiranaga wese yarabibonaga ko igihe cya Charles Taylor ari perezida wa Liberia cyarimo kigenda cyerekeza ku musozo. Kubera ko nk'ubwo mu ntangiriro z'impeshyi mu mwaka wa 2003 inyeshyamba za LURD zarimo zigenzura amajyaruguru yose ya Liberia. Inyeshyamba za Model nazo zarimo zigenzura amajyepfo yose ya Liberia, kandi zirimo kwihuta cyane ziza ku murwa mukuru Monrovia. Icyo gihe igisirikare cya Charles Taylor cyarimo kigenzura 1/3 cy'igihugu cyonyine. Mu kwezi kwa gatanu urukiko rwihariye rwashyiriweho Sierra Leone narwo rwatangiye gushinja Charles Taylor uruhare rukomeye mu ntambara zo muri Sierra Leone kuva mu 1991 kugera mu 2002. Aha rero bisa naho Charles Taylor nta bw'inyagamburo yari afite.
icyari gisigaye kuri we ni ugushaka aho ahungira, kubera ko abamuhigaga kuri iyi nshuro bari bamufite neza. Gusa yari umukire, kuko ubwo yategekaga Liberia yanyereje amafaranga menshi cyane, kuko nk'ubwo hagaragajwe ko arenga miliyoni 100 z'amadolari yanyereye akiba perezida mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwe. Byihuse impapuro zo kumuta muri yombi zashyizwe hanze mu kwa gatandatu 2003, bikozwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwihariye rwashyiriweho Sierra Leone, Alan White. Icyo gihe Charles Taylor yari ari muri Ghana mu biganiro byo kumvikana n'imitwe y'inyeshyamba ya Model na Lord yamurwanyaga. Ndetse icyo gihe Ghana yashatse kumufata ngo ahita afungwa, ariko abasirikare muri Liberia batangaza ko bahita bica abaturage b'abanyagana bose bari muri Liberia, maze Ghana iratinya. Charles Taylor yasubiye muri Liberia, ariko ubwo yahise abibona neza ko n'ubundi rusibi aho ruzanyura, ko n'ubundi azafatwa. Ndetse ari muri Ghana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashatse kumuhirika ku butegetsi bifashishije wari vice perezida we Moses Blah, ariko ntibyakunda. Ariko n'ubundi Charles Taylor agarutse muri Liberia, Perezida George W. Bush yamumenyesheje ko akwiye kuva ku butegetsi mu maguru mashya akagenda agaha amahoro abanyaliberia. Mu gihe yari akirimo kuzarira ashidikanye ku by'ubutegetsi bwe, inyeshyamba za Model na Lord zashushubikanyije abasirikare be, noneho zishaka gufata umurwa mukuru Monrovia ngo nawe zimufatiremo. Charles Taylor wabonaga ko atahagarika izi nyeshyamba, yahise aca ku ruhande avugana na perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Uyu perezida wa Nigeria yamwemereye ubuhungiro mu gihe yaba yemeye ko atazongera kugaragara muri politike z'igihugu na kimwe cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ubwo rero Charles Taylor yakusanyije ibintu bye byose abishyira ku murongo, maze ku itariki ya 10 y'ukwa 8 2003 agaragara kuri televiziyo y'igihugu avuga ko yeguye ku mwanya wo gutegeka Liberia, ku butegetsi busigiye vice perezida Moses Blah. Arangije ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 11 y'ukwa 8 afata indege imujyana Abuja muri Nigeria, arahunga. Agezeyo ahabwa byose birimo aho gutura n'ibimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, maze agumaho. Aho mu buhungiro Charles Taylor ntabwo yaruhutse, kuko mu kwa 11 2003 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize igihembo cya miliyoni 2 z'amadolari ko ari we wese wazamufata, ndetse n'igipolisi mpuzamahanga Interpol kimushyira ku rutonde rw'abashakishwaga ku isi. Yashinjwaga ibyaha by'intambara, ariko Nigeria yanga kubahiriza amabwiriza no gusaba kwa Interpol, ivuga ko izamuta muri yombi igihe cyose perezida wa Liberia azatanga icyo cyifuzo. Kandi icyo gihe Liberia yari mu butegetsi bwa leta y'inzibacyuho, bivuze ko nta mu perezida Liberia yari ifite wakora ibyo ngibyo. Ibi rero byatumye Taylor amara imyaka irenga 2 yidegembya muri Nigeria nta kibazo afite. Ariko nyuma gato mu 2006 ibyo byaje gusubirwamo, arongera arashoberwa. Icyo gihe Liberia yari maze gutora perezida mushya, Madame Ellen Johnson Sirleaf. Byihuse rero uyu mubyo yakoze mbere y'ibindi byose nuko ku itariki ya 17 y'ukwa 3 mu 2006 yasabye igihugu cya Nigeria ko cyata muri yombi Charles Taylor akagezwa imbere y'ubutabera. Nyuma y'iminsi 8 asabye ibi ngibi, leta ya Nigeria yemeye kumuta muri yombi, yemeza ko igiye kohereza Taylor muri Liberia. Taylor nawe akirita mu gutwi nk'umuntu wabaye igihe kirekire arwana, yatangiye gahunda ze zo guhunga ngo ave muri Nigeria, ariko bibi by'ubusa, maze ku itariki ya 29 y'ukwa 3 mu 2006 Bwana Charles Taylor ari mu modoka ya Range Rover yariho plaque y'abadiplomate ya Nigeria, afatirwa ku mupaka wa Nigeria na Cameroon ashaka kwambuka ngo ahunge. Amaze gufatwa yajyanwe mu gihugu yategetse imyaka 6 n'indi 8 yakimazemo ari inyeshyamba Liberia. Yinjijwe mu gihugu ari mu mapingu. Gusa aha ntihatinze yahise herekezwe Freetown ku murwa mukuru wa Sierra Leone, aho yagombaga kubazwa ibyo yaregwaga. Aha niho hari urukiko rwamushinjaga ibyaha by'intambara bigera kuri 17. Urubanza rwe rwatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 mu 2006 ubwo yagezwaga bwa mbere imbere y'umucamanza. Ni urubanza rwatwaye imyaka igera kuri 6 kuva mu 2006 kugera mu 2012. Rugaragaramo abatangabuhamya barenga 100. Rwarangiye ku itariki ya 26 y'ukwa 4 mu 2012. Rurangira Taylor
ahamijwe n'urukiko rwihariye rwashyiriweho Sierra Leone ibyaha by'intambara bigera kuri 11 yakoze hagati y'umwaka w'1991 n'ibihumbi 2002 ubwo yateraga inkunga akanarebera intambara yo muri Sierra Leone, ashyigikiye bikomeye umutwe wa kinyeshyamba wakoze ubwicanyi, umutwe wa RUF. Muri ibi byaha 11 yahamijwe harimo ibyaha byo gufata ku ngufu, yica rubozo, iterabwoba, gushyira abana batarageza ku myaka y'ubukure mu ntambara n'ibindi. Mu 2015 yumvikanye asaba ko yaza gufungirwa mu Rwanda nk'abandi bantu batandukanye bahafungiwe bahamijwe ibyaha n'urukiko rwihariye rwashyiriweho Sierra Leone, ariko icyo cyifuzo cyo cyaranzwe. Numwe mu bategetsi bo muri Afurika babaye inyeshyamba bakamara imyaka myinshi mu ntambara, bagakora amabi menshi mu bihugu birenze kimwe, ariko bakagira iherezo ribi.